Živijo, jaz sem Inja. Pozdravljeni, jaz sem Špela. Pozdravljeni v novem mladinski oddaji. Udobno se namestite v svoje fotele in nam zopet prisluhnite. Ekipa Luxus produkcije je bila v Barceloni na festivalu Solo Para Cortos, kjer so pokazali različne filme in okuse iz Slovenije. Uno viene afuera y dice, lo primero que ve es un hilo panorámico. La pestaña de tal y hasta el día de hoy no se pudo cerrar. Take it to head, a bit in the teeth, fits and starts at your sweet will, not counting the cost. Let go and come down. I can tell you this is everything, thrown in sleeveless, and it did some things. I burned, you turned, I learned why now, why, you got to feel it tonight. Anlice, tu napište, Župana. to pište, ne? Take it to head.
Cerdo domestico. Originales. Take it to head. A bit in the teeth, fits and starts at your sweet will. Not counting the cost. Let go and come down. I can tell. V Ljubljani smo obiskali festival Rdeče zore, ki se je letos zgodil že 14-tič. Festival se je začel leta 2000 in sicer z namenom, da se opozori na vlogo ženskega dela pri snovanju programa na Metelkovi. Današnjega dneva se je ta festival tudi preimenoval, Feministično-kvirovski festival, predvsem pa da opozorimo na tiste obrobne družbene skupine, ki jih neka mainstream družba, politika ne predstavlja. If the decisive factor in the ethics of care is the distribution of rights. Actually, within 7 focus in Fassbender. Ta festival v bistvu usmerja pozornost na vsa ta področja umetnosti in kulture, kjer valjda ženske in feministke in kvirovci delujejo, ampak ker je družba še vedno zelo, bi rekla, ozkogledna, ne pridejo do izraza in to je možno v okviru tega festivala. Zdaj pa ne vem, koliko sicer širša publika, ne, recimo heteroseksualni moški ali pa bolj ljudje, ki pač živijo v tradicionalnih nuklearnih heteroseksualnih družinah. Ne vem, koliko take ljudi recimo to zanima, jaz bi rekla, da niti ne in da tudi ne prihajajo. Sorgen am neuen
Schönes Bild im goldenen Rahmen, das fromm und lieblich anzusehen. Kot pravi ugledni profesor dr. Dlakocepec, pa se moški že leta bojujejo s strahom pred zavrnitvijo kot obrambnim mehanizmom lastnega ega. Kaj storiti? Glede obiskovalcev nočemo dajati nekega vtisa, da smo, ne vem, mogoče, da je nekdo nastrojen proti moškim, da je to samo za ženske. To ni samo za ženske, to je za vsakega, ki si prizadeva za boljši položaj žensk in ki je družbeno ozaveščen, ki se zaveda problemov. Feministka? Ja, odvisno kakšna. In konec koncev, jaz bi rekla, da feminizem je neko zavedanje, da je tisto, kar dela pri človeku človeka, prav empatija, sočutje do sočloveka. Dobra glasba, dobra atmosfera, krški bend na obisku v MC-ju. Meni prinaša osebno zadovoljstvo. Pač srečen sem, ko špilam. Če ne špilam, mi je bad. Kaj pa je inspiriralo, pa ne bi znal povedati. Vse, kar te obdaja, pa te inspirira. So različne glasbene skupine in različni ljudje in pa so tudi različne ambicije. Naše ambicije so delati dobro, kakovostno, močno, energetično, poskočno, zabavno,
noro glasbo. Špilamo to, kar nam pač paše, v čem uživamo, no. Tako zgradimo to glasbo, vsak da sebe not, ne, pač na svoj način in našli smo neko pot, kako se povezati, ne, kako delati skupaj. Je pa prav, da si samokritičen. Ja. Da znaš biti samokritičen, da znaš sprejeti kritiko tudi tistih, ko to radi počnejo, pa da ne da se s tem preveč obremenjuješ, ampak da če je nek minus, da ga pol obrneš na plus, ne, ker minus pa minus ne data plus. Da je pač koncert, da se pol lahko na koncertu predstaviš v en drug svet, ker deliš pač to, kar si zgradil, deliš s svojimi oziroma z ljudmi, ki pridejo na koncert. Jaz si želim, da bi pač čim več igrali, pa zmeraj bolj uživali pri tem, ker se imamo fajn, ker nam dogaja, ker radi počnemo, kar delamo. Jaz bi vse to rad kolbeno, samo da bi imel še pol nove čevlje, ko imam take. Poglejmo na živalsko farmo, kjer živali govorijo in je piščanec vzel v roke vlogo novinarja. Kolege pa povprašal o njihovih službah. Nekega dne me je klicala babi po telefonu in me vprašala, kaj delam, če imam dovolj dela. Seveda, saj veš, koliko skozi kaj delam, pa včasih kar preveč stvari naenkrat. In pa rekla, veš kaj,
preveč je zelo hitro nič. V bistvu mi je babi nevede in nič tudega slučeč pomagala. Zaradi tega, ker sem bila jezna in na njo in nase in na cel svet, ki ne vidi, ne prepozna dela v tem, s čimer se jaz profesionalno ukvarjam. In začela besno barvati s nekimi starimi preperelimi flomastri in svinčniki. In naenkrat so se pred mano pojavili te zelo inteligentne živali, no. Wow, Prahek. Je to lepo. Kako bi bil pa konj? Zelen. Gre gor, dol, pol gre tja, okej. Pol bova iz koze na ovco. Cool. Iz ovce gre v bistvu na mačka. Je glavni junak zgodbe Piščanček, ki se odloči, da bo naredil pomembno raziskavo in torej sprašuje svoje soživali, kaj delajo, s čim se ukvarjajo, če so zadovoljne, če jih delo izpopolnjuje. Neka filozofska vprašanja. Kaj je delo, zakaj sploh delamo? Naenkrat te moje živali dobijo svoje možgane in se v bistvu iz mene norčevati. In s tem v bistvu hkrati sem družbeno kritična, pa tudi samokritična, no, zaradi tega, ker pač se sprašujem tem, kaj je to, mislim, kaj jaz delam, kak avtor sem jaz v bistvu, da se moje lastne kreacije iz mene norčujejo, iz mojega dela. Super uporabljati šablone, in v bistvu cel svet totalno šabloniziran, v bistvu svet je čisto onesnažen z neko prisiljeno kreativnostjo. In se mi zdi, da ne vem, ta neka otroški pristop k resnim temam še bolj poudarja neko, v bistvu še to resnost hkrati izniči, hkrati jo pa poglobi. Zelo sem vesela. Sploh se mi dopadajo tele nenačrtovane barvne lise na tleh. Pomembno je, da človek dela z veseljem. Ko se nekaj zaključi, o čemer si razmišljal, ne vem, mesec ali pa več, in tudi veliko delal na tem, pač tudi fizično v tem primeru. Ker pa tukaj v bistvu bolj, ko gre zgodba proti koncu, se pravi proti koncu, Piščanec začne z mano komunicirati in jaz mu v tej zgodbi ne odgovorim. Za njega se pravi to, kar sem jaz naredila, nekako ni delo. Za mene pa je, se pravi mogoče s tem, ko sem jaz njega ustvarila in vse to celotno raziskavo, mogoče mu s tem jaz odgovorim, no. Mogoče bo ta zgodba se čisto tudi konkretno nadaljevala v neki naslednji zgodbi, ampak tega še ne vem. Se pravi, da na en način je zgodba zaključena, ampak mogoče gre v spiralo, no. Ste vedeli, da je ena najbolj pomembnih stvari med karnevalom v enem slovenskih mest voda? Poglejmo si, v katerem.
this is a like event when Kostanjevica gets alive and we get happy, and this is our tradition, this is what Kostanjevica is about. Zakaj ti je všeč pust? Zato, ker se vsi vlečemo v mačke. V Kostanjevici ima pust zelo dolgo tradicijo, imenuje se Šelmarija, že več kot 100-200 let je že tu, zelo radi se vključujemo. In different regions of Slovenia, you celebrate it differently, and our celebration is 100 years old, and some of the events are even older and goes way on the past in the history. Kids, if you don't be nice, we'll get you. This is called hunting the bear. We stop cars that are coming around, so we collect money for vignettes. I am the president of this Performance House. I was elected last year, and this you have just once in your life, 1 year, and this is over for you. Now my last minutes are gone, and maybe 1 hour and a half, and I will be the ex-president. Assemble of all crazy people in Kostanjevica, and it meant to select the president of the fullest one of all of us, and this is why we This will be democratic election. Našega vzornika in vrhovnega poveljnika, kurenta, granitka, velikega. Je pa velika posebnost oziroma in atrakcija je pa ta, da mi kurenta na koncu na pepelnično sredo spustimo po Krki, ga zažgemo in spustimo po Krki. Tam so zraven ga spremljajo godbeniške melodije in pa topovske salve. Ja, sem Toni Bizjak, rojen Kostanjevčan, Otočan, tako da tudi po tej strani mi nekje po vsem letih izmikanja mi je zdaj doletela čast voditi kraljevino, turistično kraljevino Kostanjevce. Nikoli ne veš, kaj pričakovati v Krškem. Če hočeš vedeti še kak drug planet, pleši.
Suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros. Vamos a tocar un son que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao y el bongón que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. Vaya trompeta. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. Toca la clave, sonero, repiquete el bongo, hazme un tumbao bonito, lo demás lo pongo yo, lo pongo yo. Que lo demás lo pongo yo. Y ahora quiero cantar a los soneros del mundo, Pancho Amacotán, Miguelito, señores y compay segundo. Toca la clave, suena el bongo, que rico suena mi bongo, que lo demás lo pongo yo. Adelante. Meza pri koritu na Metelkovi je prostor, kjer se ne dogaja program samo po noči, ampak se razne aktivnosti tudi po dnevi. Meza pri koritu is actually a youth center with various, especially cultural activities, such as concerts, and then we also do a lot of informal education, like workshops, different workshops for youngsters, and theaters and puppet theater for rehearsals. And we do also other things as lectures and a lot of our production. At the beginning, when I started to come here, I was a little bit afraid. How will the people see me? How will I will I fit in? And then when these thoughts moved away, I started to feel very comfortable.
volunteerism. We promote it and we try to involve young people, and then solidarity. Other our values are like to be active, to have critical, to learn how to think critically, then be self-organized. I think it's very important that people come to places like this and because here is a lot of self-initiative possibility. It's a lot of possibility for people, for young people, that they get some knowledge how to make something from idea to realization. I like the program Mensa has. I like because Mensa offers us a place where we can practice our juggling and where we can hang out, and as well we can see, I can see now how this place is functioning. It's just Mensa. Mladi v Evropi imajo veliko možnosti, da si izkušnje nabirajo v tujini. Ena od možnosti je EVS. Serbia. Russia. Este. España. Pues este fin de semana hemos organizado el EVS versus EVS, From Euro to Copper, con la intención de tener un encuentro, o la mayoría de los EVS que están por Eslovenia. Hacemos un Copper Hunt, que es un juego para visitar la ciudad, donde tú tienes unas tareas que realizar en diferentes sitios, preguntar a la gente, interactuar con los locales. Like a symbol, the gate, like you in something new, or it's an open door. Yeah, with like a gate to the world. But a gate should take happiness. At the main gate of Copper, you should take what happiness is. This is the happiness. Oh, this is the happiness of years. Describe CBS in one word. European Volunteer Service. You get something for yourself. You study every day a little bit, and at the same time you give something to the others. Yeah, all together.
a chance to try something different, to meet new people, to learn new things, and it can be sometimes hard, sometimes it's fun. ¿Por qué la gente no viaja? ¿Por qué la gente no tiene esa inquietud? People all the time are complaining that nothing happens, they don't have opportunities, they don't have the chance to do something interesting, but I think that it's not true. The real truth for me is that people have to know how to search information. But even if some people know, and in some countries they promote it really well, the people still don't go. Maybe it's because of the word voluntary. Es que no lo sé. Es algo que me queda por descubrir. Adventure, of course, because you improve yourself in other country. It's something maybe yes, no. El lenguaje, otro reto a superar. Gust. También aprendes, pues eso, que no todo el mundo es igual, que dependiendo del país también somos diferentes, pero que bueno, que al final las pequeñas cosas, lo que son sentimientos, lo que son las mentalidades, son muy parecidas. This is something that will open your eyes and something that will help you to appreciate your life in your own country. Take initiative and maybe don't think it's just only fun. Čeprav, ko slišiš za ime države, pač Slovenija, ti ni tako znana kot, ne vem, Italija, Turčija, Nemčija, ampak vseeno skriva zelo zanimive kraje in zelo zanimive ljudi in zanimive organizacije, pri katerih je v bistvu bistveno, kako se boš ti počutil dalje in kaj boš počel. Na tem je bil. Todas las cosas buenas que te van a pasar van a compensar las malas. This is your opportunity and you should use it. Marion in Eva sta na festivalu Rdeče zore vodili video delavnico. We are doing a video workshop in the festival in Ljubljana, which is Rdeče zore, and it's a feminist and queer festival. And the workshop is about how to make one video reportage. And we are teaching the girls, some girls that we have, how to make one video reportage. And they will make one video reportage about something that is happening in the festival, in the no? festival, yeah. Mogoče sem posnela veliko materijala, ker pač ne vem, kaj bi in vse bi naenkrat in se je treba pač odločiti, posnet, ne zoomirati in ne skakati z enega kadra na drugega, se je treba umiriti. Pol za intervjuje, kakor imajo tremo intervjujenci, jo imaš tudi ti ponavadi pred njimi, ki je treba vprašati, si dostikrat zmeden.
3. Ja. Črnogorsko-hrvaški slikar Dimitrije Popović v galeriji Kresija v Ljubljani predstavlja dela, ki so nastala pod vplivom Kafkinih metamorfoz. Da tako kažem, pisca u galeriji na određeni način govori o mojoj transpoziciji literarnog teksta u likovni izraz i govori o onim problemima koji su bitni za njega kao pisca i za vrijeme u kojem je živio i neke stvari naslutio, odnosno vrlo precizno odredio, a to su otuđenje, strah, bolest, opterećenost smrću, nesigurnost, jedna pesimistička slika svijeta. This Kafka is, as you see, very dark, very melancholic, very mysterious, as he's watching and observing the other world, not this one here. And this is the beauty of the art of Dmitry Popović. I like it because it's clean and it's painting, but it's not like too much colors. I like the simplicity of the choosing colors and shapes and everything, the way the Kafka and this book is present. Na određeni način umjetnost nema, nažalost, ili na sreću, mogućnost da mijenja svijet. Ono što ona radi, to je da govori kakav je taj svijet, da ga analizira, da ga na određeni način iščitava u njegovoj suštini. Tu mračnu suštinu stvarnosti i čak anticipirajući neke teške, tragične stvari, kao što su koncentracioni logori, dao je upravo Kafka. Dakle, umjetnost nam govori o svijetu u kojemu živimo. Ona ga otvara u svim njegovim dimenzijama i pokazuje onu stvarnost koja je prava stvarnost izvan onoga što nazivamo svakidašnjom egzistencijom. Na svetovni dan lutk so Sevniški grad okupirala številna pisana bitja. Se nekaj strašnega ne zgodi. Vas zanima kaj? Ja. Gremo pogledat? Ja. Mene tudi. Gremo v dvorano, kjer nas lutke že čakajo. Kar za mano. Danes
praznovanje Svetovnega dneva lutk in to že 4. zaporedoma, ker pred 3 leti smo na isti dan odprli naše lutkovno gledališče. Eto in zdaj, danes tudi je bilo praznovanje teh naših lutk oziroma kralja lutkana našega z svojim spremstvom. Tako, potem je sledila prva predstava lutkovna Modro pišče. Potem so nas obiskale lutkarice iz celjskega gledališča Smeško in pa gospa Tanja Uduč, gledališka, ustvarjalka iz Senovega. Moje najljubše lutke so tiste miške, ko so tako lepe, ne pa tako lahko se jih premika. Evo, in smo veseli, res veseli, bilo je 4 ure dogajanja, veliko obiska, res nekako cirkulirali so ljudje, prišli so na eno, odhajali, prihajali, tako da lepo. Pomembno je pa to, da je lutkovno gledališče zaživelo. Poglejmo si filme, ki so nastali na mladinskih počitniških videodelavnicah. Preden začnemo snemati, Marcel, kaj smo rekli prej? Kaj mora najprej reči, kaj mora reči snemalec zvoka? Doing just fine. The city's doing alright in this city. Okay, so he's training, yeah? And here what we have? The door, and then here will be the picture. Okay. Mi zdaj rabimo posnet, da Marcel pomaga Evi, babici. Kako bomo to posneli? Ja, to bo široki plan. Tako ne vidiš pol telesa. Nazaj. Moraš iti nazaj, ne? To je zelo pomembno, da ta ne bo... Un not, če bi lahko kakšen not tam v vrati. To je distančman, ja? Ja, a je lahko v naslednjem prizoru on že v tem magičnem svetu? Prima kljubko pa prevazno, ni še mora. Lahko bi še dodal tam, da kot prevah, da še gre noter. Ok, ne začaj, ajde. You can do it faster, you know, because he's running away. Pošast, Začne plesati in mu vreča pade in se polno kovanca napisuje. Zdaj se tako pisarna, mesto je pisarna, ne ni pisarna mesto. Pa ono mrškal, da bo vzel, ne vem, iz sefa ali pa zlatnino še. Maybe you can film things separately, just down and how I do like this. Kamera teče, akcija. In this city,
To bi bilo za danes vse. Vidimo se spet prihodnjič in bodite v cvetju. Adijo!